Gagayam na imbag nga oras yumanan, manipod kanikab sa atlina ti may patanga-tanga drama itan di ti manang biyanang. Ngam sakbay ti amin, pasensya no ulitak nga ibagbaga aday ti laang ti channel ti gayam yo, Jenna Almoite Drama. Kaya't pagyamanak tadakay tamang tartarabay kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ngam shoutout mampay kani Edmark Batiyag, Patricia Sanchez, kani Marjorie Ann Rivera di Talusong Sur, Bangar, La Union. Kastimanti ko na ni Kabsat Lina. Dear Manang Biyanang, may papani ti asawak ti pagtarayan ti istorya. Nangato ti arapaap na. Ti kayat na bumaknang adagos. Ngam kasano nga rod bumaknang no nakasad sa dutmat. Rogyak man ti agsalaysay. Kahit kumusta jay kalkalyam a kinabaknang, Luis? Bambannog na jay tatang? Apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na. Agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumakna nga kayo no kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na. Inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang. Tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay kat awan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta. Ngam awan mo't uray tipping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mo't nga rudan tatang. Kasla masaduta kon. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga rod. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi Lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak kano. Diyak kano mabilang tilugan kao. Talo kano adadakkel abalay ti balay kao. Kan nagado kano ti katulong kao. Anya? Iso ama siguradok bakit? Bumak nangak kon iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasad-sadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay tadi mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsil-silpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat. At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment da iti syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kasta aya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakit? Patsik ang makaswerte aktumot. Akas iti dayjay kalugaran tayaw. Bumaknang tantumot bakit? Papanamlina. Inak man makisak ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda? Awan. Adda je balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan lakan kan itag nanayon ang naglalaingan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka itibak nang.
ken uray saan abak nang. Basta nagagot ngag trabaho. Panawam kit din day nga asawa manak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pay la amatay ka, sabo sinaan day nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng. Tama parigat ka iti trabaho. Bagbaga amman met di anak mo, abalayan. Ibagam man met ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay baganay taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaeng met tikas jay karagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adamot gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok karagiti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam nga iti unag ti dagati nang ilemengan da karagiti balitok. Adda pay gayam karagiti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Uray inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod dahil dyan. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Ni, ada ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga agkap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Ada ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwesto iti garahe. Ni, apay, ada kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang kakadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina, tanay. Kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludok man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agornong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon di anak yaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Dya sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang amjaybat la agar arapa apter aramidan nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, saan tatang? Siya kun, kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay.
Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Tagtagari. Di ka naariwawa. Taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na adito'y kayo tinangilamangan da iti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang nga iti unag ti dagat tinangilamangan da iti balitok. Pati kadag iti puon ti kay kayo. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita laang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Inka man kidag palas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Na, tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramidin na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadi agsasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka ngamin at sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kunday tatatang. Nagado ngay mula kiday. Hanggang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang da dyan. Ay kat gagangay na ah. Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako ng garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan met masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadanto ah. Sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ha? Ay, jaka mo ah. Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Ha? Partaan nga da kinabak nang dita. Ha? Ay na, ay day 20 orayog tatang. Dito'y gayam ti ayang ti birbiru kak akinabak nang. Adda nakalamang akinabak nang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? Eh? O anya? Agtulag tatatang. Kalyen ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Ano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ni makalik at kinabak nang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin na ita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga ang makalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan na ita. May sakumalang tisaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Adda mo't kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung pagbaga kanyak.
Anya bunton nga ibagbagam mo. Dayta man ni, bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang ako check je bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isumembag, dada nakita ka bunton ditaw eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kuna lang arudan. Ala, panawan nak dito yan, dada aramidag. Anyat ko am. Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan ka niti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bakit? Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tangiwa mon. Kita ang tinakalig na eh. Oh. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ni daw. Paasid abalitok na giti bakit? Ah, ni, yelo mangagpay so ti kolor da. Nakalim da kita? Uwan bakit? Ay naambak ng tan. Dayto yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palan ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanoa ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kano ila ako jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kolor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kolor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kat apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot tagkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan, da ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod, nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba't kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kunak tumangamin kang ka. Ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid ak. Ano? Pikimot gayam nagajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit tatulungan na ngagtalon ditoy. Nasakit tinagam ko lina. Napaayak launa yan. Jack Macklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inakman agbunobon. Tani, panagraraap manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-maysa ka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka dingawa nun kontak yu kang kwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Apra di ka malagawi dun. Anya kabatan? Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be.
Kag madanagan kami nga rodan. Tadi ka mo ilagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jak agawid ditan Lina. Agsinatan, tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mangrabrabak? Inkakit di ikatem dagiti pampanawagan mo. Kan ikatem ti impos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan ngagpampanunot na dya tao? Awanay, nadadailan ti ulo na dya always. Jakmat nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inan-ano sakit ti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaun tagkidkid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak-latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka unay. Mabit man lang, Luis. Ah. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di day jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Rice, ha? Di ko lang. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalakalakan ka timang panaw kanya. Kalpasan asin ni kuganak, panawan naklatan. Luis, asino dayta? Ay, jak am-am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala, Luis. Pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, sikati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak ngarudan? Sikati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Nasakita na kiti husto gapo iti inaramid ti asawa. Iso na po kamutta na naming pinsan, ti panagayat ko kankwana. Iti ababa sarita na turn off akon kankwana. Nagtalinaan nga rod ti kinagmay may sakit ti balay mi, aging gaan ay ruwama kon. Alakastan, tigayim mo, Lina. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Gagayam na imbag nga oras yung manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan shoutout mampay kani Stanley Balag dita Pudtol Apayaw, Evelyn Kalindas dita Dubai, Lord Jury dita Macau, kan Resti Vilota dita Isabela. Manipod man kani Kabsat Duro san napudnonagan tintay patangatangi drama itang gastoy tikunana. Dir man ang biyanang, adanak ko a profesional. Kaya't gaputa di adal ti anak ko no mabalin tsak kayat nga asi-asi tagbalin na at trabaho na. Kan oray tagbalin a nobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko maa-professional, ti pakirelasyonan, wano pakiin na yatan na. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Itata, nakagraduar ka na anak ko. Anya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaimbot na.
Mano atawin mo't ang puro adalatan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho ah. Adakin ka, kasta ti kayat mawanak ka. Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti ingradwar na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo ko matultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabot agman manik yor tararamidan la. Wan nga ro datang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam dagita ko kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usarin. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mo sakit diti katulungam dito insan. Huwag nga raw, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok matasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mo ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan. Ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak mo kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga ron, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy o. Pagpalingkiyo. Ang damot di tante pagbayad yu iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ten trabaho. Kas makita yumot. Inal daw aday wendak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayon. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat mo at no kontra at ti pagragsakam nga aramitan. Makaammo ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang yu iti masida. Day talaang, Un, tabasit matla ti sweldo. di mo't dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, sonya. Wan, dakkel nga agpaiso. Ngambasit mat ti sweldo, tatang. Minimum laeng. At dapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko amin ti sweldo kada kayo. O nayain, kunakmal na nung dakkel ti sweldo daw. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laeng atatang? Naimbag to laeng no maipromotak. Tabarang ngumato ti sweldo. Ay, ada ka mo dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit dito ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Wen ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika nga'y, nagpalingki ka mat? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayad iti bill, ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonya iti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakwan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro, dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ay, wala. Dakkel akumpanya na jay.
Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilimbri ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kami. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? At dapay nabatbati akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manen iti trabaho. Tanay, asidag manen ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man lang no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakit nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot tan, nakarkaro ama presyurak. Sunya, amo man no sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapada aman nalaw. Nasingpet metkit din ni Jerome nagagat pa'y. Una may mayat kumamit laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumilang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay agyamanak barok. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakapabain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonya, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit ka matlaangan, Cholo. Si manmat gayam tinobyo ni Sonya akasinsin mo, anak ko. Wenanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Ngam nagasatakmut latak ni Jerome tanasingput nanang. Ngam addamang mangag ko at chismis, anak ko. Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo, may papan itinobyom. Tagibasitin na ka no taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga, ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Cheska balasang kaw. Kanya nga iti plano mitibiyag mo. Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kaw. Kita mo't basit balasang kaw.
Mano atawanan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Nga maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabot la agkokoko ter aramida mon balasang kao. Nik agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat ta dayta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle, Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tay nobyo na. ha? Ay, awan na Agbalin kan tula nga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dya Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Ken impakat na tay inadal na. Lay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gayam. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramidin na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw-awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya nga'y, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga rod Tama ka pasya-pasyar da pa'y itataakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot akin ang maestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan nak idi ngam, masadutak. Kanya nga ta, numangala kamot iti education units mo. Barang mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dwa, wano talo abulan, agresign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsen santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw, anak ka. Kat sa pala kumaata, agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahoam. Panunuta nga dapay nagiti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa amutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apo kaw. Ay, inyawag mo ka din, kanisulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka day. Kano ngay ikasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo tante message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na Okay, inawagam ko Di na matsungsung-batan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nobisya. Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong,
Apay akas lalumuklukmag ni Sonya. Masikog ka din. Ay, wan, late. Andan to na po ka. Putot, tisiman. Kahit apa man na makaawid man na ni Chulaw. Pagkasarag idaan. Diyak kaya tarong marti ubing di da pa'y nagkalay sa. Kat kaano ngay nga agawin manong. Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anya ti kayat mo asawain? Pagdua-duam jay siman amanugang kaw? Ay, Saan man atila sasawam mo si Kalite? Ti ko namkit day umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin amanugang mao? Ay saan ko nga apalan diya manugang mo manong. Apay ko mga apalan. Apalam. Apalam, lete. Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat agsang sangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, amang ano natin mapasamak ka kan itisikog mau. Sapay madlawon tatyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya, Awanin tatang. Intarayan na kung tiyamati si Kugko. kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di atsulaw. Nasingpot hindi saan na pa yan naala ti kay-kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pailat urnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabaho. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi. Naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka ti at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mo ti kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay, sus. Mala, makipaglading itakinsan. Masapul nga agbalin ka natibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manay. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukut aramidek. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak masango akulutan atan eh. Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kada dya kabsat ko ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax dito balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog. Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas lamantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, uncle. Anusan nyo pa'y laeng, Di na lang arunan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit din.
Sapay nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa paimot na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Suray kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagad. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturo akpay lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akanintayaw. Agsuro kakitimot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adalak, ng mapanak laagman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskarte. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak agad. Sursuruak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang. Ang nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak, mabiip da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay, linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw, ta mga nulukwendan tumanan. Imbag pa ikot jay anak mo. Ta oray man nanon lang jay pakiasawa na bimak nang gapoy tinaglawa amulan na anat natang ken prutas. Ay wen, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa'y. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak kada kayaw. Ado ngamin ti sinasaok iti kalabas may papan kada kayaw. Kat ita lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga rod, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko ta napintasan ti biyagda gapu iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada tadi tayo amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod napintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan ti gayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Ipapay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Salamat manen kada kayo amin. God bless si Titunggal Maysa.